yaro ya utrai ko himen ko para bayit ha utrai Jesus Christ daga jinggamen ngilapoi syagasngi kaba arpo kendai jangga jempen krejongi nagabinda kasngi boram Pentecost kalong ka ere kaya kaba kemen kadau jangga jinggamen yangi bangilalaban yai hadu kane ka kerlitmat da ka bapuson ya ka tinu balai ai ka bor janga men siam bakuin nam pensle shushu kia pi vei ngaru ya ladehi ngasno bakat banadu ka por ngalas tamban penkre nagabinda ka Pentecost umen siam bakuin upasiao na kiposha kipor ban kren ban hikaya pia kia ke baro kabalong jangga kenja balai nagabinda jangi hayu trai unam pensle yang iwe da ka bor jangu ai bangin long ke bai it ya umen si bakui kumbangala hikai na du bastang nagi posha ke por haga jing duai jambi duai komen siam bakui ngai it ya me komen siam bakui ngai it ya me na du ka dono janga komen siam bakui wan shang sabat nga komen siam bakui wan pen koi pen kia ya nga kat ka bapidon ka duai ha umen siam bakui bad unsale nagabenta jambi ya ka bapipan nama umen siam bakui ulang ka jingai jangu belai upa umen siam bakui ulang ka jingkula jangu Jesus Christ te ya ka bor jangu belai upa ya ka bor jangu belai ukun kan wan yar halo jambi haba pistang ban id ya umen siam bakui hagane kasni ngaku banyalam yapi syaka kam jangki apostol kabashipo saupo kam jangki apostol kabashipo saupo katba u Petrus udang keren umen siam bakuit ulawan hiar halot kitobaro kibasngap ya ka kubo katba u Petrus udang keren umen siam bakuit ulawan hiar halor kitobaro kibasngap ya ka kubo ko himmen ko para kaya ka ba pilap sautu da kane ka ketin u Petrus ulakaren ayu ulakaren ya ka ketin ubalay ulahikai siya pang u Jesu ubalayem ubalashayam bad ubalamipat haba ki buriyu ki shong ban snap ya u Petrus ubakaran syapang u Jesus Christ syapang ka kubor baba kilayo dapda ka bor jung mensiem bakui u mensiem bakui wan hiar haki buriyu haki jaka badan ka tinu balai umensiam bakui duan hiar haki beriu ki bayid ya ka tinu balai umensiam bakui duan hiar ha lor ki donot ka mensiam ki baburam ya ka tinu balai ka ang katba ki dang snap ya ka tinu balai ban ki basnap ya ka kubor na wo Petrus kila dapda ka borjong mensiam bakui o mensiam ulawan shamsa kabam mod ko himmen ko para ka kubor kalong ka sur jongo balai katino balai kalong ka sur jongo balai uno uburiu kano ka buriu by id yang katino balai ki id ya ubalai ki id ya ka sur jongo balai but kiba id ya ka sur jongo balai kiba burum ya ka sur jongo balai kinyo ya ka jinga e halo choki ngida ladang ipet na do bastang hado bakut janga kam jongi apostol ni yusnu ayu kadba ki pait ba ki alum lang kilas ngap ya ki apostol kiba hikai ya ki shapan kubor baba but
kat ka ba kisngap ya ka kubor baba hangda ka bor badan buram jong mensu yang bakoi kala trekam ha ka jingim jongi banius ngoro ya ki jimbon jongi pai kristan kila roy ha hapadengi apostol ha Jerusalem bat kileng de lemba ka jingyalam ya ka kubor baba ka kubor baba kala penskem yaki ka penkalain yaki ban pediang ya umensi yang bakoi ka ketino bale kalong ka jimpen kare yangi ban kot karpadi umensi yang bakoi ban shongsa batni nakata ka daw uno uburiyo upuson ya ketino bale uno uburiyo upule ya ketino bale untekana ulaman yo ya ka bor jong mensiam bakoi un roy ha ka jingim mensiam un roy da ka bor ba ka sap ka pong jong mensiam bakoi nama kabang ni pule ya ka tinu belai ngidang pinmlin ya ka medjongi ngidang pinmlin ya ka skor jongi ni pinmlin ya ki kemat jongi ni pinmlin ya ka donor jongi da ka sur jongo belai namar ngitip Kaktino balay kabamut logos kalalong ka Bible balato ha kanay ka kot ka logos kadeban kala siya ka rema kalong ya ka bang yusno bad kastang ban trekam katkom ka jingdon kam jongi katkom ka jinglong jongi haba ka logos kastang ban kala siya ka rema ha ka jingim jongi handa ka bor jong balay kan stang ban trekam larang ni shubu ia ka Bible haying jongi kan puson pule hato kalam ka logos kalaman kala syaga rema lada ka logos kalalang syaga rema nginum la ban yomat ia uso jong ka tino balai ia ka bor jong ka tino balai lada ka tino balai kam trekam nginum ai bam ia umensiam bakui kabamot ngalaban no Kaktino bale kalongga jimbam jong umensiam bakui. Kaktino bale kalongga sbo kayarap ya umensiam bakui ban seiso hapo jongi. Lada ngitung kino ki jingtung lada ngim ai sbo utau jingtung umla ban seiso. Lada de sindiu ne kino ki kinja ding ne ding so. Haka juga do latung hapo jongi umensiam bakoi lamba ka baptisma Henry ladang imtre banais bo ya umensiam bakoi unum la ban seiso hapo jongi namar utrai Jesu la kendo yengi ai bangin dup long ki ba seiso ai bangin dup long ki ba pedian ya kaktino balai ban ni pentrai kam ya kaktino balai men seiso hapo jongi Ladang im seiso nginum laban poisha beneng. Baru mensiam ude ben seiso. Daka jimba, daka jingin, daka bor, daka jingstat, daka jing syampang. Ngakin mau kabang ala pule syapang kawe kapatok kabadon ha Amerika, ha Louisiana, Angola, kikot ki syait om kapatok Angola. Hakanai ka patok kidon kompa san hadu Henry hajar ngot ki koidi kilong ki bakam shirke ki bakam siniu ki bakam dakai yaki baro ki latep hakanai ka patok Angola ha Louisiana ha Amerika baro ki officer ki ting ban leitre hando namar ladas neng krau yakini ki beriu ki penyap penban ya ki officer ki ba paid ya ki te ki ber ki officer haba ki tip kilayo ya ka appointment ya ka jimpa sya ka Angola ka patok Angola ki ting man le sisin uwe ubrio ba kerteng uwe u police officer ba kerteng balken ulayo ya ka appointment latung yawo bantre ha ka patok Angola
bad ki koidi kumba san hadu hindri hajar mut. Kene kalajia haus nem katkindai spa kindai posan. Shua bahun leisha kene ka patok ula kerpat ya ki bakhalor jogu ngakoloi ban leisha angko ang patok Angola lada pisha yanga banle kadbangas no ibit banle tekila ay jimbit na mardon omdon mano bakkoloi banle treishato te wong ngamot ban hikai yaki koidi baro dakak tino bale nganpolong yaka Bible class haka patok Angola ngansna yaki chapel yaki imane haka patok but ngansa kot ki brio nabar banyalap ke tinu bale manga tayo yaki ne ki koidi teki ki bahalor jongo ki ban kongo namar baro ki ting ki kot yakane ka Angola eka patok Angola bloody person namar barabor don ke jingya umsnang man kasni kiam haka shitayo kidon kumba 6000 sin ya ka jingya kulmar haka ne ka patok tekila komo teune ukka belkain ulastang shirhem ban hikai yaki na ka Bible ulakot yaki nong yalap uwe hadin uwe pa banwan yalap haka ne ka patok Angola. Suki kalaji ayu ulastang ban sami ka Bible haki koidi buon di koidi kilastang ban savutan nadia ka tino balai kilastang ban pule ya ka tino balai bad nangda kalawan jia ya ka jingjia ka bapalla hakane ka patok buon di koidi badakai bad runar kilastang ban kala ka bamod Bad ulato haki kendro jongi patok mangi jaka yakak tino balay. Bad kilapay yakak tino balay. Nangda ulaong haka ne ka patok nginum krenshu yakik tin sniyo nang ni syakamat. Bad kila suki pasuki kila stang ban kongu. Kaong syapang jongene u bal kain hakaway kakti ura waitlam hakaway kakti ura yaka Bible. Badu terwa ya ka Bible ya ki koidi. Ko himmen ko para suki pa suki haus nem katkindai spa kindai popra kaneka Angola person kalayo ya ka prize grand jury prize nagabenda ka person ka babhatam patok babhatam nadu ka por ka bal kain lahikai ka Bible yaki nangda ulastang ya ka moral rehabilitation lemba ka tino balay jimpen ba ya ka jingim mensiam ka jinglong buriyu lemba ka tino balay kalaong kumba 8000 mut ki koidi na kane ka patok kilalong ki buri bala khatumai kila khatumai how mensiam bakui kumba ars pangot ki koidi na kane ka patok kila yo ya ka degree ba na ka Bible college kila yo ya ka degree Christian degree ballong ki bat tibit banyalap ya ka tino balay te kila mina ka patok kila stang ban late yalap ya ka tino balay hadu kata ka por ompadon mano balong kumni Henry habala terwa ya ka tino balay kibriyo kila kala ka bamod kila lang kibriyo badap da ka bor jong men siya bakuin ha ka jingim ka jongiro akoban kento jor ya bahra ki bas ngap yenga bangin nang stang ban yi dia ka tino balay lese haki inga sen jompi kidon bon ki jinge lese pidon ki kon rona pidon uppa ba ka kami omdon hapdeng jompi omdon jingsu ka jinge tali lese pilong ki bang ngob abon ki jimlin baseniyo Henry haba pistang ban yi dia ka tino balay ka bor jong men siam bakuit van shong sa hapo jompi badun sa pen ka tamai yapi badun sa pen ka arsin yapi da men siam bakuit bad pen sa long ki bri ki batumai te hakene ka jimpen kare jongi ko himmen ko para ngako ban kendu juri pi baro
tolong pakoloi ben id ya kaktino bale. Habapi shashkor ya kaktino bale. Habapi pule ya kaktino bale. Pinsan long kibala kre benyo pediang ya umensiam bakuin haka jingim ka jampi. Ay umensiam bakuin ko pensule ya pi baro. Ay umensiam bakuin unang tao tamay ya pi balong kibayid ya kaktino bale. Kalam kaktino bale ngimdon jingim. Kaktin kalong ka jingim. Kaktin kalong ka bayim. Kumba upaulo bakuin lahikayangi haka Shiti Hebrew kabasau kadar kan sa pinkoi pinkia yagi kan sa prung jilio hapadengi shing kalenjangi ban tau tamayangi ginang duai kotrai hikayangi ban yid yakatin jame penslay yangi daga jingit yakatin upalay lemba ka jingit yakatin upalay lemba ka jimpo son yakatin upalay lembaga jimpule ya kaktino bale lembaga jingid ya ka bible ay bangin long gibri ba id ya umensiam bakuit ay bangin nang yo ya ka jimpensle jung umensiam bakuit kamdame hakene ka por pentecost kad bangin ang penkreman kasni ko jisu ba id pa ya kaktin jame shala jungi kaktin jame ka penkoid gibrio kaktin jame ka penim ya gibrio kaktin jame ka karkot yangi karko yangi ko jisu pensle yangi ko jisu bangin duplam padap da ka bor jung men siam bakuit kumba kadba u petrus ulahi kai gibrio habakela pediang ya ka kubor u men siam bakuit la wan hiar halo jungi uble badon bor baro in karko yapi upa barokon Badomen siam bakoy. Amen.